Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kini kilong ki khubor bamta kasni. Tang hakashi sngi sha sospon hadu nyopo prangut ki MP ke Lok Sabha Rajya Sabha kani gajing sospon kalong hadin ke jing rung jing ki arngut ki briu halok sabha. Ha kata yo kabala hadu baki kenti sendon syakal lempung ke baki syong ki MP bat bread daki tendong ki bapenmi tedam. Bat hadu menta ulampang bat syongknor ke Lok Sabha bat Rajya Sabha ula sospon hadu kendai pu arngut ki MP na kaliang persya hadu menta. Tang ha kasisngi kata ha kasngi ublay ki MP kelasya sospon na baro artuli ki yung darbar thawan ki long hadu nyopo prangun. Siu-siu layo jingtim baya kita ki MP kelasya sospon hadu bakut ke darbar telang kapadang ya menta. Kajing sospon halor kajing keno bakila penkhen ki kendon jong yung darbar thawan. Ha kate kasngi usyongknor jong ka Rajya Sabha Ujagdip Dhankar ula sospon ya sangut ki MP bakenthop ya unong yalam jong ka sen Kongres UKC Venugopal bat Ujairam Ramesh kini ki arngut ki mla syu pansyong ka yung darbar thawan namar ka jingya huri hura bat penkhen ya ki kendon. Ha gajuk kasngi ulam prang ka Lok Sabha u Om Birla ula sospon hadu lifeline ngut ki MP halor ka jing penmi ya ka jingya huri hura ha ka yung darbar thawan.